கூறியது போலவே எங்களது பக்த அடியார்கள் நீங்கள் இருக்கின்ற இடங்களில் இருக்கின்ற குப்பை கூலங்களை எடுத்து உடனடியாக இப்போவே உடனடியாக குப்பை கொடி போட்டால் அந்த புனித குப்பை சுத்தப்படைய வேலை நியோகப்பட்டார். அப்பொழுது தடையை 30,000 ஒரு வினாடி செலவு செய்து அந்த குப்பை கூலங்களை நீங்கள் குப்பை கோடையில் போட வேண்டும் என்பதை இந்த வேலையை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். இதே போன்று திருகோணமலை அன்பளிப்புரம் தபோதி என்பவர் எங்களது நெருட காரியாலயத்தில் இருக்கின்றார். உடனடியாக சுரேஷ் ஜெயா அவர்கள் அழைத்து செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ප්‍රධාන වීදිය ඔස්සේ දේවාලයේ වෙත ගමන් කරන ඔබට මේ පණවිඩය ඔබ යන මේ මාර්ගයේ දෙපස ඔබට පේනවා ඇති පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ඒ වගේම තමයි මේ පත්තර කොළ මේ හැම දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කසල බඳුන් අපි කියලා තියෙනවා. මේ කසල බඳුන් වලට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මේ ඉංග්‍රීසි කරන විද්‍යාඥ අපේ දේවාල භූමියේ ඉංග්‍රීසි කරන සියලු දෙනා මේ දින කීපේ පුරාටම විශාල වෙසමාංශයක් ගත්තා. ඉතින් ඔවුන් අද දවසේදී ඔවුන්ගේ කර්තව්‍ය සිද්ධ කරන සූදානම් වෙන හැබැයි අපිටත් පුළුවන් නම් ඒ සඳහා දායකත්වයේ සපයන්න ඔබේ ඉදිරියේ තිබෙන ඔබට පෑගෙන ඔය පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ඉහින් කසල බඳුන් වලට දාන්න කියන පරිදි මතක් කරනවා මචනායක. ඇත්තටම සුරකුණු ස්වභාවම සුරදුර කතරගම සුරකුණු ස්වභාවම මූලික කරගෙන තමයි අපි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. නිසා තමයි විශේෂයෙන් අපි සියලු දෙනාට අයිතියක් තියෙනවා මේ අපේ පුදබිමේ පූජා භූමියේ මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න මේ කසල සියලුම කසල බඳුන් වලට තමයි